ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Kakinuhon ki Dr. Bidan Hapo Kashatri Ayush Medical Association of Meghalaya. Mentakas nga kakandai trik urampang lalit ben kendu ya ke Menteri Sarkar bapi ya ketrat kakoi kakya ke Dr. Mazel Amprin Lingdo. Benwa jing tip halo ke jing penslam benthong Ayush Doktor. Ya kini kakinuhon jing ki Dr. Ayush layalam du Dr. Alistar Lingdo ubadi President ke Association ringkat ke jing sendran lang ki para dekon. Habakaran cekla pathai kubor di meladap ikendu ke Dr. Mazel Amprin Lingdo. U Dr. Alistar Lingdo ula ongot kum ke jingtip balayo la pentip ke jing penslam ke dena mar bakamdon ke service rule jaga terat ke koi kakya jaga sarkar jilla na ke bentai ki Dr. Ayush ula pentip ru bakin se kendu biang hak ar hundai terik mentau benai. Na kaliang jongka Ayush Medical Association jongka Meghalaya. Au Dr. Alistar Lingdo babat ke Presiden, badi Dr. Bait Pangstang ibabat ya ka General Secretary. Yuan kendu mentasngi Madam Amprin ban kili sapang ka kam ka jam bantung ya ki Ayush Doctor ha ka government balik kalong delay. Ta kajing delay kat kum kajing tip bayo lembaga department ki amba kam dan ka service rule. Ta kajing kili jong ka association menta kalong babale hadu karne kisnam kiladon ki service ha ka government yung ki Ayush kam dan ka service rule. He don't come bahkan don ka service rule so that ka implementation jong ki post kan don but ka directorate kalaban bu hakmat mo kajing don kam manta ka central kala push ya ka state government bahkan kan set up ya ka directorate tambah nakadakadaw bam don ka service rule but ka defect ka service rule ka kata no ya ka formation jong ka directed but ka observation jong pun ki doctors ki blatre lupa taki khatsan snem tam haka contractual tena bon ki Ayush doctors ki batre contractual hadu man takim padio kam kade nakane kada mengi kendoi Madam Amprin tasngi krang ba in pensngap ya kajing sistem jong ki Ayush doctors Ayush Medical Association ngidon kumbasan spa inta ka pos badlat can have advertisement tikham advertise last time baki ong ba come down ka service rule. Recently there was an advertisement for MBBS doctors kapan sapu prapos, but ke dentist kapan nyopo sapos, but yaki dentist kapan prapos. Te kalau no hataru kam haba yaki kalaban mi kapos balik ke Ayush doctors kami kan. Te ka jing jubab kawan ba kim down ka service rule. Kena kata daw ni pan ka service rule kawai, but kadon kam ba ka service rule kadon kam ro ban nam taka implementation jongka directorate kan. I Madam Amprin ila klib niya yakini ke ayu ya ka association wa balik ka kajia kamne. Ti ong ni batai sapang ka service rule ti ong inlook in page ya kani ka benta in kren bad I director jungi I sejoram beda in kren bad I ban ya penbet kumno ban ayu ini penbet lang maki bakini syang ka meeting but ngi ha ar pukandai ngin say syang lang baro bad Dr. Jaram Beda mangi bad Dr. Amprin ngi open bed ya ka service rule jongka Ayush doctors Bagi ngi wan syaga jadi kendu pat Indonesia taksi nama ba cikata ba imron kata service baru ki jemdot kam jongi Ayush ke government of the source Kung pangila kren mana I presiden jong ila ong mana ba betul ka advertisement ru kajing sisa kide ban de advertisement jong Ayush doktor namar kidon ki sanction post te government ko ong bangim laban advertise namar ba kadon kata service ru te ye ka directory ru kimla ban ai yang I la jong ka directory namar bam dan ka service ru te fi kalau de bar ko block lut kene ka service ru nakatangkan apa dengi klip pada bah kumnu ki doktor mansua kila ban min ban abut ban thungi ki haki kam government mansua te kumnu ki le ikate te klam don ke source rule tu ko
Terbalik mentah pada kemelaban le assessment kelam dalam kata kesusu. Kue ke jengkeli ke long ba misnya longo nagaling jok assessment kue gede kata. Nemar mencuba ki kut advertisement lembaka MPSC. Mentang ila don naga jong kebut kadika Meghalaya Medical Service Recruitment Board tikala yai limbaga naga board ban le recruitment ki ongi don kam susu. Kumba pula pelikat memiliki sistem di balatan di setiap jami mentah. Di ayus doktor mentah gila dan kumba kendai sepak kami ini ki doktor bala graduate setiap jami balatan. Tangki humyur ki bala don register nanti aku di jas gila dan kumba terus sepak kami ki bala register. Nah pedang gini ki sistem jami ki don ki homeopatik, ayurveda, yoga naturopathy an kini ki Yunani an Siddha. Dan baru kini sistem juga ayus ni don tanglai kini ki sistem ki badan kita histit ni. Kata kadega Ayurveda, yoga naturopathy kini ka homeopatik. Nak kata apa mentang ila di mana government kedeban ai kada doktor. Ki don kaman di jom dan nama ki kejingbung don jom ka directorate kidon cibun kijing teko dajing terekam jong ke sistem jong te nagaling jongi ke government kala nilai kudu i madam mentan ti ila ai kata ka assurance jingi bahwa hak ak kundai terik ngin don ka open discussion pat government kin seperti commissioner of jong ka hal pati madam pati we official jong ka health department ini don open discussion kan lo ketika service nagaling jongi nilai majority kata ngin ya up iba din. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center.